Uramati na ugitiri wa mititu ni undu mwe thirikari ikirire na njira nene itemi-ini ria kumenyerera maria maturigiceirie o undu umwe na kung'ethanira na maundu maria maumanite na ucenjia wa riera. Gukiri uguo, ruhonge rwa kuramata mititu bururi-ini KFS niruruguritie mubango wa kunyitanira na muingi uria uri hakuhi na mititu ya Ndaragwa na Olborosat kaunti-ini ya Nyandarua niguo kuhotithia muingi ucio kugunika na mititu iyo. Ni mubango uhumbitwo riri ni Jerome Mwanzia uria ni murugamiriri wa Kenya Green Zone Support Program rungu rwa KFS, mibango yao ikihurwo njeki ni bengi ya ADB. Atongoria matiganite ni magathiririe unyitaniri wa muingi hamwe na thirikari na itemi angi makihinyiriria bata wa kugitira mititu bururi-ini. Hii document itawafungulia njia, itawafungulia areas nyingi, itawafungulia wafadhili waweze kuja wawasaidie ndio muweze kukidhi mahitaji kabisa. Pia mambo ya familia zenu ziweze kukaa vizuri kwa sababu ya hiyo. Without the community we are not able to conserve. When they own these projects, when they own these natural resources, I think we are going in the right direction. Nigesihi CFS, ile majukumu mtakuwa mnafanya kwa msitu, mjue kuna kisasi yenye inatufuata nyuma. Tuchunge misitu ndio kisasi yenye inakuja iwe inapata ile kazi mumefanya. Mjue ya kwamba kutunza misitu na kuendelea kuihifadhi na njia ambayo inastahili inatusaidia kwa maisha yetu kwa kila other sector, be it health, be it agriculture, be it education. Inaanzia wapi? Kwa utunzaji bora wa misitu. Oho, thirikari no irutiire mukana andu aria makoretwo makirithia mahiu mao mititu-ini ya muingi mathaa-ini ma utuku. Uramati wa mititu na mitita ino ni undu mwe thirikari ikoretwo igikirira na hinya munene, ikundi ici cia uramati wa mititu igitanywo kunyita itemi inene gukinyaniria muoroto uyu. Ngiribotera Inooro TV kuma mutitu-ini wa Olborosat guku ni Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.